Dennis omwanya mulungi ogurukuhereza aho oburaro kakwereza aho kukorera amajenyi mwabye n'amajenyi ganyu bene gardens ebyo kuriye ebyo kunywa barikiriya so niho twakorire kandi niho twagaruka konka niwe ari waswa oryomo muri ababetorire MP abo kuba niwe no yenda story ati eriyaba kwihawo komuzuni story nibakunda story eriyaba kwiza n'abatampire irakariye ni nsarama nibo kubugambire ekintu cy'amani konka orebo muntu ariyaha bamuhazinga stari echo story tera atakatera arabe nibo kureba hati media ziziriwo nizikora munonga story za functioning akoze ruhaka sente wasa tokuza kukero mukasese nyowe komuzuni izuba lyolitandika kugambira history of the leadership from 71 up to now nuza kugiroti sana wasa bani musaso tinari konsasura but when you compare wareba nanke jumbarara kuyabire nesha wadi compare oteko kugigamba hati nagambira ngo bwirobu omuntu kurugana kawa ahaiguru wava muno crossinga kuzakireka sai 11 ekabeje tagovuo muwagamba kubi mwagamba president no but you talk reality ngo ebintu kubiri tinibo kubiri but you appreciate okay mbweno gamba hari imbara ahabo kuba Kampala abarukureba bamwete bakuturayo konka binji baryo mu areas za kuno bahamanya obo ijambarara ekabanisha ebya hati no girebota mbarara demolition zezibire muno zigamba ecyo kubanza kambanze nterera abanyankore mu ngaro abanyankore bo mu mbarara abakuruganira munonga western nibamanya abantu ababiri mu bwebendezibwa bubote 1 bubote 2 amini bakagenda bajinda ndo abana babwe babasiga displace konka abanyankora bari mu government hati sana tutunge ntarongeze ziyahero ziri kutera buri kintu cyona niba bakurugo mu government ziri main bari okay mbarara yo kurebeji sanga no hamanya aho kabari area y'abashuma sanga bakorera road block kibegao hati kuza sanga komuzuni wapa ine milioni ziri kutarika mu 5 kuzaigura no gora poroti tinkwami waba noza kiruhura yitu abintu twara abagenzi bitu bafire nituzombuzuni babuhenda icyo ningamba ari atabantu bakuza kunyiga abayima boko mukari mutwara umuntu mugenzi wanyu afire mutwara kesi konko kuza kugito mukafuwa kajya ni muhenda kesi tekurabaho konka waza kiruhura wa mbarara hati mbarara yukurebeji is now is a city habukuba omukizungu hariyo kabano runda poroti nibakwesengera no kwesengereza emitwaro mukaga 10 konka abantu okwena no kuza kwebishuri kuri aho Mombasa Park ahaye bweki banibeta mu kigonja abashoboni babiri batura kuba nibibaha basipaka ruguru aha nibiruka nibazankai nibishirika konka hatu norebe ntunguka ya mani that is very fantastic kureba ngumbarara nyo abanyankori nimbashime kintu kimwe bamanyire ngo the time neza kwikaba rwo mu government konka kubara rwo mu government nibaza kwikirankai bitebekanisha okay ecyo kubanza basomisa abana babegisha gukora waza kiruhura omuntu kabato kumanya ngo abayimani basoma kanoshanga diguri ziri okuzibyamira mu maka batandikire hati omuntu akabaye nente 200 kunkana akamaki lita 10 lita 20 inente nyingi konka hati omuntu nabaye nente igana burizo bana akamaritanga 200 300 burizo that is the change of the mindset kuribangu ebitu abamwifi byaturemera abana kababikore abana bariza basange ensi elimwere okay so gamba ha demolition zezibiro muri mbara demolition zezibiro mu mbarara nangwa timbarara yo East Africa city zone town councils municipalities problem yitine komuzuni obworo ni bubi
omuntu yaba nakureberera nakudirectinga kyokukora ensi ziitu zaba tizirwanire munonga kweho mu kintu kyokwemerera omusiza heru nituyiza kwanganibwa abantu biitu kuba bayabine kibakwenda mukore abo kubeza sente ziba kuhereza zo kuboneza indembo zine police zazo ziba kweta Wismid teriyo mu Uganda yonka eriyo mu Kenya eriyo mu Tanzania hati barani bakuhereza sente bakugira itwendo okore iki nitwendo okore iki kugira ngo Irani tekwemarira kuyahanikire kare konka nabo bine sente zabo bine bintu byabo umworo noboro nimbwa n'ikintu kiri munonga hati ejo demolition yo kureba and two you got obwebembezi bwenseji bukaremwa kutandika abantu kuboreka what is on the future abantu babareka bakoreba kwenda bayombeka kuba kwenda bizo mu town kuba kwenda and the problem yinkuninya government to open the city to be free exit free entry bakachikozere bata hati numasa kumanijinga kintu manyengo hati town eriyo nekura okora amateka bukirikare ngwa ba boda boda bari kwizo mu is Tuliahemwa Dixon. And the child is Tuliahemwa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watujyahemwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero magonka MTN momo eberewo mbere nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwije wanje ninga nchaka ni kubasa kuzo wawe mwebare munonga Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka namushaje mu buhereza sho ngolo nonoza chi dalinga naliukane kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwena nebitundu ebiriranyo a final representing nga 25 tugenda kubera kacheka mukini hero antera huta obunuzi yaman mujetu nyumirwe nga 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwatsalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime tuzaka bane bihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebe hama barara musemere kuri iki niki musemere kuba twine stage ziti konka bakareke myanye kira bwingi yona abantu bajo kipayinga abana baguza polisi zabo mbyaro biza kugura za boda without any knowledge yo kumanya ngo ikintu kicyarenga nikiza kuba kiri nonsense hati kankubuze twaza kureba radio zirimu hati umuntu ari kuza kusoma kuza mass communication na hende kiraki because waza ka radio nibakusashire mitwara abiri o degree ya mass communication is very expensive ni wono okimanya konka warugayo bakusasure mitwara abiri obo nazo kuzitunga na mino garuguru eriyo TV ziri kosta abana umwaka batamusaswire abo kwa ni government opening market yo kwiguraho za medias without any control. Okay. Nibo kureba amasomero go kureba ngo area na government geta kumanya because it's open the market of education to become is a business, is not to train the people to bring to tunga abantu bomugaso no.
nubo kureba nitusanga nitungana ba MP na rugo mu parliament takwasa kugamba n'uruzungu takubasa kugamba n'ikigambo neki mazima. Yes, hati azigamba parliament is another level. Yosemire kumanyango, it must, you can go there, you know the law, you know the geography, you know the history, you bakutaka chiko ka agriculture, first you know agriculture ekabaheta konko no muntu yamutamuka chiko ka agriculture is a blind tiny takumanya. Ndiba kugamba what you say takumanya wamu ati for example kanko cyo kureberaho ko muzuni baresere sente zo gabeza PDM batamu category y'abamahuri mazima buhwezu abanyamahuru abanyamahuri bangaye bukubasa kungambira ngo bariyo batu nibiki 10 ninga batanu hati kizwecho necho ati chukureba government yekiza yatekateka ngo if you give the people freedom itontiza kore bito mu government y'abantu babe konkori yo no sisa you can kill the people. Okay. Waketi akwetegerese oriyo no itabantu hati kanko cyo kureberaho you watandika ori editor mu mwanya go kufa stories ziri kwata abantu umuntu izo banokora stories za kanisa ngitano abo bajaguza sibanyi Maria Aside sibanyi nizori ku mu mwanya kaniwo mumbaru kuleta stories ati niyo kandi hati wabwe nchirozerete no hati yokoro tarhasha hati mukama wawe abantu bakama ba TV na za medias basimire kumanya ngo iki kibire kiza kuta umuramwa abana bamanye what is the media now hati arwaswa yokoryo mwe omuba banyamahurire bakuru kandi abataka humwire akwabinja b'imyaka yawe bakahumura kunkiwe cyurho no cyubugoya iwabwe nco takwabura abana bato abarukushango mu field ukabahabura ukabatahamura hati arwo mwana umwe kambuza ntyo magaragawe orakoze ro story eya kabi yo kureta editor kugira ati eji wagihankaye ayi story zindi akore yawe obanezo kugita yande ibaba abo kwato kubasa kugira ndi omu area for example ndi Rubirizi kinko basa kumanya Rubirizi abwenki tourism eju eri Rubirizi abantu bakombe kabwira ni busesa eyambire cy'abantu benshi niba basa kurugo mu kuhinga pamba batandike kumanya ngo tourism ningo mwani kunko muntu nazaha father yataye mikono simanyi bakorebi so abo what is the special to but we are killing our generation yitu ya media konki wokozere hoki yokozere hoki abantu bagamba iwe okwiha ho kubigamba yo wagire nkarubirizi okakavaringa story ya tourism okagireta ha TV West obabukede oba Radio West oba New Vision okagire cywayo reko kabera abandi cyo kurebera no hati kangambire wayo zakisara aro stories inkureta abuzi agamba akakabura muza kundeta akakora story nunyi yongera mwaka ozo mbuze I do that hey abwe kino jangwa abana batakwegeraho hati kibakwata arho chebirebe no ati abana bine kibakweta iboni bageta new generation wachetegereza niwo kuriba nyuwe aba social medias and the problem ya social media eyongire kwita ati AI nyuwe ikwaji tongo izina amanyangu now the media is going to die haboko waza kurita AI yon ekutegerere goto sobora kwekorera tukubasa kwekorera AI ni yeri kwereza ngo igicyayi muri mweki iwe tukubasa kukikora izini wa mindset okay ati kankubuze iyo komzuni nibo notambura ori umukazi oriki uine family yawe no basa kuzomuka oriyemere utayikiro mu kiyungu kureba ibintu bibateka biri bita kunka izi 90% nuko bari wekeye kwikomunzu iwe nanka kabarebe ibyo kurya byahire birete takumanya takuzayo kuriba what is preparing eriyo mu kiyungu efananeta okay abo mu kuturya murembe musya konka gurene gututwara nyisereza tumureho natugaruka
mushanju y'ubuhereza omurundi ogwetu sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza abamani omwihanga ndaguhumuriza. Don't worry, I go make sure you find Toriefuza. Yes, people, them amazina banyita Vale Music nija kugamba ebero 25 byo kwa mushanju ekitwayita ekinhiro huta bunozi emyaka 2 na mushanju ya Radio West nanyeke ine niza kuba ndi kweshongoro bwanje nyamwinji. So let me tell you. Ai kalmo bunozi. Yana rukwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga Bwashesha Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete mwindi kwata muze kase tuyiroko mukagwata gara nuko akajiba kwata Robert za kututwara ugiteka yo munanko Yesu biji kana nimwe ngone yo kubaka hati MTN resaraka zanone baketa ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwena saye ibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza menatsi ezabuse zinde zo koze sizo baryona gurende chikaro hagati ya shahe mwena shahe ibiri zakasheshe rero tungenda chikisha tuzabusha ezo kutera ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibi emwe hash rero tungenda chika zawe zabusha buri zoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Mukahumuro tushiriya program reba hindugire no mujenyi wetu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired. So reka tugumize munawe embozi n'inongi. So ni manyango byafayo byawe nibingi rero byo waza kugamba habyamahurire na politics no bigambisa passion konka tubanze tugireka cya kutwakupikinga honko munda harubaju kurga wajanga bukedo katandika kugikorera 2002 2001 kurga 2001 nkumi emwe okuhika hate nkumi 2026 oye kurire muci omubunyamahurire abo kuba okahandika story ka breaking a story wa breaking a news wa concession cha Gaddafi bakutana front page ADF na Paiki bakudiscussinga ho mbweni zina rya urumanyurwe na abanyamahurire babaryaho president yija nabazayatora na Arwaswa so omanyurwe konkoye korire mucinko hati amazima kombuzi no mutate ko kugambira amazima niyo kamangu yina arabira habi botarabaho haro kibakweta dying mindset oriyo no orire konka mindset zikozereki zifire wafuyo hagaze so nagira ngo ati bwiro ubu ninteko kumanya ngo myaka 5 obesatu mbe nahumwiye konka nyine kinkubasa kwekorera yes ebyenyuma katubyewe because there is ignorance nazo zintuzamu nekindi kinkwabura abana bari mu mahuriro abakiri bato you don't follow my behind oshimiri kumanya nintekwa koreki upumure nkoreki ntahe nicyo kureba ngo ariyo umunyadini umuti nkuza kumugamba izina preaching izo takugimanya konka aine cyahindwire the religious leaders beye kumanya ngo nibasa kugaruka basome batandike gukora baby so yes bine kibakweta retirement ziba kutunga konka kabagira ngo mutazifa umunonga imumbanze mwekorereki ezai so iwo ine okoye tebekanisize retirement ahabo kube myaka yatandika kukura iyo yanigenda emyaka iriyo negenda hati ninkureba we no kugera utwe na kwetororo rwhite meaning emyaka iriyo ne nicyongamanti yes. We must hati start we oyetebekanisuta hati kanko ekizambo no basa kunyetango no nyenda sai 12 nkyererwe
nyimuke sahi tikikunzibira kuyira yes tishuru kuzibira obocherirwe so wacherwa wajangu nacherwa kambyame is dying nicho gamba ngu now I'm prepared to make sure that ngwe myaka 3 2 5 esijire I get something obani ngaruka wakisi manyengu nyina kazi wakiso noza yemironde ngabo mwaka nimbasa kuba nyina kasiri kanje kemwani obani ni nguma omumba omwankore mbe nyine obaka kasiri kanje kemwani obaka atiki nkwasa koraji hate myaka yokorire new vision aha kubi iwe tokunda kujeta vision group iwe nokunda kujeta new vision emyaka yokorire new vision no chibasa kukora hand hati o mareho yes hati okuyawundwa ndo abokwa nindeba mani ganye nchigi so hatu no basa kurgaha oronde company ndijo oronde mwomurumo otandicha fresh ni gati mbweno itwe wareba uwokiri kamba zenki barengo nkiya company yaba nekinyenda nimbasa kugikora abokwa nyamu note staff abokwa nikikangambire new vision kinkuzikundira ekikanti kugambire nabakamba nzo kureba niza kureba TV eki teine chamani ngwe ntiro mbwa staff kunka ensongoyi niwe musomesa wanje niwe lecturer wanje hati tinyine bwo kubasa kungambira nimbasa kutunga abakwa bingi abari kunyenda bakansaba kuruga kare ezo tukorere ntwa konka ninteka ngo ari omuntu owansongwi tinka nyigire nawe tinka yombere nawe yes nimbasa kuzabo TV nyingi ziri kunyenda numukaseseri yabanterera bangira waswa twagalo tu reporting rate kuwo mulimo ntikari kambansi nitegereze but note ko kumanyangu yiwaruga utatongana nabo abokwa nyencha karumwana wabaneza kuzayo atongo murimo okay so far toine kuwa yetebekanise ku okumura kwawe konka oina masikongo myaka nkesha 5 oine chora atandikyo icyo nakitandikire nakitandikire utandikire ki nyenda ku making sure ngo ninza ombyo kuhinga ningo mwani bwanje okay konka owanyu ko ozayemirundenga ningira kuzayo konka no manya komuzuni arwe bintu eri family eri kutama niko muzuni nagambira nti ari bintu binayangira magara ganje nkange kintu kiba kweta tradition eje bintu bye kinansiyo I don't hata abantu binji kamba koro myanya bakashara ko kusetoringa yo iwe kwiha kinana na mwenda okashara ho gumambara awenje utaronzere mukaka ploti ningashi akataka ukweza nagambira ngo eje kintu okaba niyo waguma tradition ko nagambira ngo problem yanjye mindset yanjye teka kuzagaruka kuri mindset yanjye no guma kunoye oriyo no shara okusetoringa mbarura yes yabakwa nabana ba my daughter akashwirwa kabali batabani banje nibikorere ibintu byabo barya mwene wagambira umwishikina na nabojo hatireka tuzo mu family yawe oyo no umukazi wawe mba mwetoha mukazi wanje bamweta narongo niwe nkashwira umukazi oko abana banje ni 5 abasiramu nabashwera okukira okurenga ha mukazi icyo kandi kugambira iwo kachikoro ejo mindset yabiraguza is not a muslim nebiraguje te abasiramu no is the culture of the tradition of Africa ejo ninkigamba nyo nibo kubera aba bamaseka nibagambira nowe abo kuba ko muzoni waza mu mbaharabu washanga umuharabu ayina bakazi babiri nubasa kutambura igomboro. Oh really? Yes. Boy kibasomere bakasoma obufuyi. Niba bumanya je. Ni hari. Boni babimanya ni bakabisoma babyetegereza ngo ene person I know bufuyi omukazi wena ayini hari. Okay. Somwe nubyabire byo bomba shwero omwe konka babagambira ngwimwe imwe abafrika ekyo bakakireta kutunga muwa supporters kwabashija binje makunda kushwera ni batunga wazara abana bingi bona nibiza kuba basiramu batunge namba but there is no way nimo kuzomusura ati ni sai yiba kwesibaho numanya ko ebitabe bye dini
ekitukora ubyo omuntu naye hamwe akanyirire kamwe natandikira no kureba nga makanisa mingi amakeri kunkakereza zo tijingi bono manya bakaguma omunanka yabo mulozabo kunka wazo mu dini zitu z'abasilamu bakristayo anayombeka kanisa natandika kubihira abantu there is no way omuksiza owena uri kumanya ngo noyenda aba basigaza bakataka swigi mu rugo mu kuswera bakazi bingi you are going to die miserably noza kufoto. Okay, hata narongo ogu okamutungota ogwo mukazi nyana wonka nkamusanga gundi okuyitwa abiri turo kumbukunja mukazi wabandi bukunja ogwe side zabo kunja otakajire na mahe aha nibo mubona taza na yazara abarongo bafa nibo kureba ikintu kiri kuntamya tradition bakangambira nkore buri kimu cyone kikinasi konka abana tibaro bambi hata ibintu bice mu kubana no kijya kuzina simanyi muzagambe bitakugambwa muyezenye kirokora simanyi tokora byona nkabikora waheza kuzara abana nkabikora no manyisa kuzara abarongo bine migenzo yihana tradition ya Kiganda no buzibu niba kutombingi simanyi koroti za kuzina za koroti bishomba mbatere ngoma ninga nozenero muhemura nani na nyokozara bibinde bitu byawo konkanka bikora byona konkane nebuza abana baro umwaka faine myaka aine myezi yena necweka umuyafa aine myaka ina hati mwinu kasisa cyubwire bwanjye so umuntu wangambire bya tradition simanyi ni ahari burubare simanyi ari amayembe nkabagya murarebere nitambura umuhanda. That is the issue. Kari umukazi wanje nkamukunda umukazi wanje tukugiranga otakatandikire kuzara nawe manya toka tugambira ko wamukoni no umukazi ogwo tukugirangu yakabayina abana beye babiri era omuyafa bakabibakiruko rutarwa rwa ruweru bakaba barishingo biruka yize wa mama weye inamurebire wamureba nashaki akabari mukazi murungi okokunda abakazi bakushaki no umukazi akabani murungi akabari black beauty aliyawo numukazi azire uko nkakaba narebe kaje it's okay iwe chikure cyawo kana okunda abakazi bakwiragura no just umuntu namureba nyo magaraganje nakunda umuntu mbani mukunda nyo tinkudatinga ngu ntunge kisikirize cyo kwigama mwenzura ningamizi komzi nakujangu ninkunda banakunda obori mubi obori murema obori ki banakunzire kunkebyo kuza kudatinga no ekiro kuretera wakunda niki no utafire yo muntu banashaki arunji bwanisho tubukutwara ari umuntu okureba kugira uti umuntu ogukamugambeho ni arebe kandi tuza kwatana omuntu no mukunda no manyango na wakunda but nowadays abakazi na mukazi murungi munonga narebe kaje kunka narebe kaje nayaka kunka aine michwe ni mwiza kwatana konka shemichwe ebichwe otakagishitire omuntu wamureba otanka hari a distance hono no tandikira horebe michwe ninga no banzo mureba akutera no tungo muntu konka yes no mukunda ari omuntu ari kusekeraje eri omuntu ari kutamburiraje but the main issue ni mwiza kundana konkiwe ebibyo kundana utakabashyikire umutwe gwawe okaboteka ngo mukazi wora kunde nashaki nawe abokuba nyewe nkareba ekintu nabasa kunda omuntu obo kuseka kweye obo kutambura kweye obo emitwarize yiye hari omuntu ari kubakyaro orengo muhara wananko ogu mukazi murungi aine mitwe takura abana araba abantu nabakura sombwe ni another word ziwe omuntu wabo ino mumutwe akari omuntu w'emicwe ahamisho no bwakuba no wembor kwererukayo eco kikashitana shonga yawe eco ati tine muntu mubi eco ni nyirambagambira nyewe ndi omusiramu nkagambira umwana wanje nyina abana babishiki babiri bane mbagambira ati omusiza wora arete oba no mukatuliki oba no mukristayo kaseno manyangu no mukunda nawe nakora ki uzo kutandika maka onka abasiramba genzi bawe tubakuza kubinga no ahabo kubinga batandikire kusimuka ati
batandikire kusimuka obasimwire no abantu batandikire kusimuka abasiramu abingi rugari aba bakiri mu Taiwan aba abairani aba n'abasiramu batandikire kusimuka bamanyanguna nedine zindi ati iwe umuntu nabasa kushwera waswaninduga hana mutabani wanje naze wa children na hayo mwisi niba mumpereza no manyangu waswanka banahumire ekyo mbani naye bakukugambira kaba nahumire kabisa amisho gombi erero kafa kunkanka banahumire hata abantu abanyambiri bampa senti nazo mwirwaro nakira mulimo musiramu oku Adam Swari ogu Adam Swari hakabaho ki nkabanye nakaho naze warunga yansaba 1.8 sente tinkuziriba nyisereza tumreho natugaruka And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendongo yakusabula mikono free your fire free your fire free your fire Radio Swakuletera chine hero hutomonozi Omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the queen of the west. Kandi nyenda kwa manyisango ebirabiri na bitano byo kwa mshanje ntwakuba turi aho mchaye kacheka tuk celebrating chine hero cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byona nukuchiba ho Shehan Logistics Limited. So be there. Nera my lover, yeah. ebirabiri na bitano byo kwa mushanju omwakogo omucishayi kacheka obo turi kwamurikira myaka na mushanju y'obuhereza omurundi ogwento sakabateri gumite manyani tukuretera beshongoza bamani omwihanga mukahumuro tushiriya program reba hindugire no mujenyi wetu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired. So reka tugumize munawe emboziye ninongi oka kwate kitoka shitamo abuko arwe na stamirenti nateka nti omuntu omuhati ninkora muki omuntu yaebuze kintu ekinomanya what is the next omuntu omuhati ninkora muki harwezo barimo babakabandi bakora urugudo rurwa nanka kuruga Uganda Matters kaba nagwiro mukina ahabo kugira ngo kota ko nyekiro zikaje shahemu ubu basibatimbire we kina kirimo mitayimba giti ruhanga nwe yampugwiye konka abantu abanyambire nareba is the Catholics na Bishop nanka Sheldon bambe nico mukundira muno Sheldon yaka nkazaye namutware ekipapura yagira ati kitomo ofisi no musira okutambura munonga nkabandi abo bantereresi ati Sheldon nikyatugambire oza akashi ofisi tukikwereza
yakwata sente yazimpereza ababasija bambara hayi ishomero lyona bakerunda na musenge headmaster ningira abokwa ni bankunda munonga nizayo nimpandika stories zabo tinkubatera ni bakoraki barunda na sente bazimpereza Rambati ko kumureba nibo numanya Rambati n'umuntu agumire n'umuntu ari aho ari kundo businge bweye akansindikire mitwaro 40 bambi hati goze kungambire dini teine cyo kugasira edini yanje ya mutima and waza kusoma edini ruhanga nakunda umuntu ekintu eki kumumanya ngo ariyo no mutamu busi no eze dini kiriko tiko kuza Dubai nogendera mu Uganda ya line nogendera mu Kenya ya wezi nogendera mu France ni ka Dubai niwe rwaruha edini ne tikite ziri kutwara waruha ngwenda za kubugana umuntu wo okakorera cy'abantu mbweno kankubuze ko muzuni ruhanga kugira ngo tari yanguzi nabasa kwata gundi bashobora amosi I don't know ebintu byakora irensiyeji Nyebyarahanga tinkubimanya na kwato bwana buba bumukunaga hari akasasiro nyabuja nabujanza banabureberera nabulisha ruhangazo kugira ati mwene kokorense wahenga kuba musiramu kankozi hati tutakashira abanyadini akabanyadini reka tubareke bine bitinisa byabo twaba tucirye hakuwatungire narongo kamutunga noma y'ikinte cyo kwito kukoni abo kuba mugambira bagambo ki yamuretire yakunda ati tinkubasa no kwizuke byabiriwo kunka just inkisanga turiki tujya abanywani hati nawe akabari aho and by the way mukazi ogo ko muzune umuntu yakundira abana bawe nibwa kuba tinwa kubazara mukunde wambi narongo wanje ngakatunga kizibu umwana we yafa umwana ko yafire isho umwana ubwo bakaba bari abasilamu egide yazire mwenyuma konka area yayiziremu na family yabo n'abakrista y'abantu abaryaho umwana bakane baza kumuzika bakurora ubugo bamuteyo nagamba no ubwo mwana tayine musango nayemereraho nagure sanda twanayito mwarimu yamunaza yamuzika mu dini y'Isilamu kurugobwe narongo yakukunda so omuntu wena narongo akabaye n'umwana ndizo omozo akamusigoko kunka mwana ize yamukurata bona bana namye tubona nabana tibine musango kino koro rukiko nishe nakatuna ruhanga ngunzarumba nyankore ni ngunzarumba so nibo twabire nawe mwarutire nawe ubire buringwa nikuya bati nateganiswa ubire bo mutima ubire bwa sukari ngivyo so kuwagire kweshanga wayishanga iyo narongo numutura hamwe mwazara abana abana betuzire nabo bari uko nabana batanu na bariya abarongo tubihireho obihiremu sabarongo kari izara rya mukanga yo kubanza mbwe ntato kabe mwina mazara mukanga konka mwina abana batanu so abana bo umushaka swerwa nanka kabare ogwe niwe wo kubanza mwe okubanza ari shema akasoma busomesa konka yakunda obusiramu yazombi yaba ibyo baseka najatiro nicyo kunda hati nkorere sogwe nomojo nawo nomojo ati ndizo ogwe nomojo wabo mukuru ndizo omozo nakora umugaraja mukakuba ariyo mukugorora emotoka izakazombi yo kuombeka nazo muni yeyombi nakoraki hati omusiti winyi nomuka we akaza yasoma busomesa bwa nasare certificate hati agarukire naza kusoma diploma so abana bawo batireho umukono wabashomesa no kubore kensi omukuyiya iyo kuna kuriya konka abana wabore ko muhanda wakundemerera ndati wetandikeki kati kanta kanko atari ogu numanya hatinga enseji omwana waba tumurekire ngo nobasa kwebisawo nabe kindi so muri aba bana bawe abatungira amakana babiri inga babiri umushyo shirwe kabari na nomojo washema na washi ine wakutura so ine myeyi hati mbweno buri kimwe cyona umwana umoreka background nti kunkurugaho mutekwa kwetandikira imbera
otateekateeka ngu eriyo omuntu alikuza wareeba ozire omuntu tarije omaking sure ngu n'abazaara bake mutandike kwetandikira embeera etariyo kugira ngu nobaasa kuba ine ekiri kunyiga konka tinkareebaga izooba na rimwe ngu komuzunyi asitabire hari nayoreka enaku yeeye watandika kworeka enaku yawe nufa okay nayebwa kwebaza mbweni komuzunyi nkaba nafiire 2016 otyo nkaba nafiire nkanagenzire hakahabireho nkarwara konka endwara zentakumanya bakakoroga tinkumanya neze kinasi no nkareeba omubiri niguwaho mazima omubiri nigugenda tinkutunga amaani embeho gwede embeho ningihurira but in my life tindi kusakuza kweba omushiija bakweta John byabagambi engineer tinkubaasa kumwebwa nimunkuba omudini eizooba libori kubarintwara omukituuro n'omukituuro ninza kuba nimwijuka ngwegye emyaka yendiwo akaginyongeraho bambi 2016 tukaturi kagadi yes omukaro ka president yes and engineer bebagambye akankunda munonga habwo akabata kukora takwiza kuno banaza kabare naza nkai atanyisira tuwasa twaza kuspeakinga wari minister wa works okay habwo akabaho minister wa Karamoja ni yarugire yaba minister wa works but akandeba omukarura kureba otine magara bati nyine magara ati ndigene yanye guhuireho yambuza ati wasa nikikuta ningati nkukimanya we akaba yatire usisimu ati niza kutambura nawo mu western ronda karuru buli izooba ninkuwereza emitwaro etaano ati niza kulisa obe nobya twatambura hati yanyeta yakwata emitwaro 20 ati ninyendose kuriba dokita akukebere buli kimu kyona numanya bano mugamba n'umusijja rugamba kati takusereka kibararebe borwire kiba ezoba kibyona umanyengu nomanyi kiri kuza kuragura yes wazayo nazayo bari kavaninge kiri kunsasa niza namugambira ati wasa ni kyekyo ati you are going to be okay nigoma garaganje kurugobwo natandika kumanya kiri kunsasa bampe emibazi mbampana dokita akangambira ekintu eki ate kiri kwitima abantu n'okuteekateeka endwara eri kusasa warema kuteekateeka obwire bw'okumiriramu omubazi n'okuba furi inunima mayini ati watandika emibazi yawe hati amagara bakampima nyine kiro 28 what omushiija mukuru kiro 28 omwana owampimira akaba ari omwisiki yakangarana yanto mukasenge yampumuriza yakorati namubya nti nyoti kwendejo kunto mukansolingi iwe mpangambire kiri kunsasa ni hati nimugamba no hati nibora nto mukansolingi nibora nto ki noti era noza kungambire kiri kunsasa kari kungambire kiri kunsasa ungambire what the next ya kuyangambire yariba umbiri gwange nta twiremo kutina nambuza what the next kore iki nikyekyo tibasoke abantu abo bindi bansekire no vision yabo kandi kuna beninda babantu yatuguyagenda n'abantu benaresi nyowe waswa nyine kwesimirana ngo nyine abantu benaresi ro mu new vision imyaka 10 haterabireho okina amagara tokagenzire abayimbagira ngo noza kugenda na hati ati bajangu nyine sente ati waso tungire sente nanje no nyine sente but nine ikiriza mu kintu kindi nibunku bizobere tinyire sente zo kuzo mu kantini kuri emeri ningoma ndi perfect tinkorekana ko yani abakanaza kujoreka inyambi abana nyina abana binakwasire wona abarito mu new vision nawo n'abantu b'amani hati okay konga hati mwenu iwe ebyokusevinga byawe reka tubirjera abo ko wangambire byorumu konka hari habar kureba ha program nibenda kukwegeraho hari abana bari mu zagaraji hari abana bakora imirimo etafuta sente nyingi konka nabo bwire mbwija kwikamba humura abana bakabikira batanyincha kari no bakora ibintu biri kushakira ekikureta Uganda kitwine
we are very high expensive nanga nitwete mu high expensive levels ezitali zitu atyo oliyo n'okola omulimo katugambe oli wa bodaboda ezo banotekwa kusevinga emitwalo 2 oba 3 konka n'okwata omutwalo gumu n'ekicweka niwe noza Louise Arch kuza kulya ekyamusana Louise Arch noza kulya kuza kulyaho kyamushana then wanya chai walya breakfast evening tea no making sure ngu na mukama wapi nesende zo kumusasura tuzire wasigaza muza mazuta tusemerere kumanya level etusemerere kubamu wale bangu kom nanka mu omugaraji yanyu hariwo mukazi ari kuguza emeri ya siringi 15 oba 13 iryejo ebindi ubirerere omanye ngu you can keep nimbasaba abantu abali mu abakiri bato bari kundeba you don't be like other old men bokureba bali active bali ni barra tiba kubire ni barra but tukekwatizaga we are handling badly konka wareba basebata abo bawire mukabya bayibona balioni nibatandika kurangu kenza abagambire kubi no abina aboreka ngu you mukatunga chance eyo kubaje mwayanga kugikozesa abakamba teka sentence zaguma life zaguma eriko abazubi abazubi that is the mindset ngwenyanza tekuterwa muzira tekuterwa rubari burukanye byenyanja esari za kwikeyo obutasubura kwatankasi kutere lyato nza kubulinka you don't be with us okay you don't be with like us ekicho kugira nyowe nikigamba bwatu those muslimu ori kuzo mu preaching watandika ku misleading people muswera bakazi bingi muzara bana bingi that's the wrong preachment nyitereza tumreho natugaruka kahumuro tushiriya program reba hindujire no mujenyi wetu arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired so deka tugumize munawe embozi ye ninonji onomanya ko Bishop ogwa wahumire wa rukunji wahumire izo bari makaba nkakangara na akabari omucyacyaha ruharo nagita abagore kuyahereze kubagita hariwo kubaburira akabagambira ati mwe bana mwe ese kizura kare muzara bana be kumbata kuribira cyakutangaza ati nyowe nkazara bana kungano wananka no wakirugura ati nkazara bana bona babisiki abekika bampinga umugusa batandika kungamba atozire mwana mwozone naho hari kuza kutwara ibintu byawe ati nkugambira nyirabozo bana nakujangwa bishiwe bashwira ati nyirabana babisi bana nyirabozo bana okay so eriyo preaching etakwetengwa hati umbwiro ekadiba karejo noreba preaching atukankwete kureberaho cya munyana wangi Sheldon nakiragamba munonge kintu cyo gukora no kureberera amagara gawe ejo preaching niye kwetengwa hati umbwiro obu ruhanga abantu bamanya mugambe eda kikibiri 3-5 okiro winja abantu bahabure umuntu yaba tari omoro takuza kufa umuntu yaba arije naza kubana aguma ahurire kunkaza kuza kuleta misorongo ngusimanye nyonyi kizi kuyinga kizi kusarura
tizina ezi kulima munizibye mmere abantu nza kubata omukategori mbizo. Okay. Eriyo ebintu ebyadibire this problem ebitakwetega gamba tokuza kwemerera ogamba abantu ngo hati nomanya nyowe kiriko tinyoni kunkureba mu politician ayemerera niza kore ntindo niza kore nimureba nijati kunkambu that man oine contract ya oine company kuza kore ngudu abantu bagambire ngo nizo kuzo mu government ngambe nayo turebe ntitukwiga reka gamba ngo your person umuntu za kore urutindo nuza kurukora ankai kwa kuba ine capacity yankai ine nobody nuriba abantu abandi bagende batwara za project za government bazetwarira bobonka abonto kugisiga yorete yawe mbweno komuzuni umuba member ba parliament abatevinkanishe mbara regio eriyo umuntu asigirore gase eri kukira yatushime yatuletire kilomita 25 aru tinkumanya iwe mureto mutawo mujete awu bakakoreye tusima akaza capacity y'esanje yatuleta kilomita 25 bazikora bazitaho kunkani nyiro ngambira babireho hatoze kugamba umuntu ari umuzigo ngo ahinge bikizo how tuyina pentaka kutora nabantu abari kuza kuto orerengo there's capacity abantu nibagambira ngo abantu bazandi bazuma rwamira mu bisanja bye bitano airesira amasomero ya nagakoreka amarwariro nagakoreka buri kimwe nakikoreka konkeri yabamaziremo bisanja konkanore abantu bamuhimbisa nanka we need komuzuni let me tell you tutemerero kumanya abana baganda okashurwamirama omu bisanja bitano kwa kubatakozire ebyo bintu akora yaba tabikoze mbweno bagamba ngo Jona nemizimu ari ebitega ari amayembe n'ubunogenda n'amayembe utagenze n'ikigega arwasa abo kugambira rwasanda arobingire amasomeraga ni rwari bariyo nibabyombeka. Okay, reka tugaruca hariyo politicians reka tubaruje ko nabo ninka abanyadini eshayona no batera henso so katugaruca hariwe ko tunga muri ejo time gitwazote lera yanjye time umagaraga ndiko kureba ngo life yanjye nyine bintu binayegere ebiri imibazi y'abantu bakurabaho umbazi ko kubanza usimire kukunda kureba ibintu biri kusemeza ubwongo bwawe ubaza filmu ozo kurebya music. Okay. Is that a medicine for your mindset? Okay. So you no ukunda kora ki nimbaza kubandi umuka ndebe filmu yange no ukunda kureba filmu za chikachi zo mwene zikunkiro bno eziza kare zikore kensi kuzabo ine buine ezintaro abantu bakabona nizo Nigeria ni nyegamu nicyo cyasinje no kunyoreka ngo stand zine mani abakwa nitira kureba billion za club za Nigeria bikoreka ngo the end of the day no fa kubigwa ari kuteka tekombintu ibi nizikoreka family kuwo kwasa kutebenkanisa family yawe mwene ko muzuni nyowe umukazi wanjye namperezo ubuzuri zitinka muteraga no ruhi I never nimbasha kubanyine biramukoze umutereri yaro no nibo kubanyine byinkumukora ebitari birunje umuko there's no perfect people konka nkange kintu cyo musiza ari kutera umukazi in my life arwaso ta home field burizoba orokanungu manyora no musiza wo mwaga esha mweno mukazi hona we umusiza wo mwaga takubura bwire bwa kubasa kubona abonesa mu mukazi we umusiza wo mwaga iyo mwago kagwanga wasa nkuzire nyine myaka 3 nizo mu 9 kunkato kubasa kungira ngo wakererwa kuteka cyayi nguze kuguma ninkwataka stove kanje ninkatera mu muriro ninteka cyayi ningira nintambura ningenda but the people eriaba kugira ngo ndio musiza utemere kuntereze ibyo kuri nimbaza kuruga omusafari mpiko mukanye kiro shangi 5 ba mukaga mukazi yabyamire iwe byama ni kuri byaje. Okay. No manyangu ni manyano kuhata nyowe. Okuhata kitoki. Okunda kuriya byo kuriya ki? Nyowe cyo kuriya kimpasa kunda had by now ni kunda munonga kahunga.
nikakunda munonga konkori omukunzi wa soda ejo soda hati ni abasawo baginyireho niteko kuba kugiruka nibaza kugiruka niteko kugirukaho abokuba ari omwana wanje abira ali ana abayina akunda munonga maru aganywa numwe bembizi dokita akamugira ati abintu ebi bawono enda magara ningamaru wano enda kutaha bukiri kare guma amaru mwene wencho kibiriho na soda naye niza kugirukaho niteko kugiro tokatandikire konkani ngirukaho hati sinkugigenda munonga n'ekya kabiri bangambire okurekeraho kurya kya kiro naba narire kya misanaje sana n'abantu alire abokuba nibari ya weight bajangwe gi weight yawe ne oyine weight mpango ni ati omuntu wabe ni kira 28 ni kiro 9 ati mbani osia chenda ndekwe mpango mpereze kwepima nasanga chenda naje that's very 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 wrong ni kintu kirungi muno chenda z'abanyenje okay so nibwo nkufa magara ganje kugira ngo abasilamu bino rugezigezi omukunzi kambini nyenda new vision yekoro mwende guto ona shuri wa manyango wa fariyari tinkumanya konka nakikugambira kasa wakigambira kamera nagamya ngo umagara ganje new vision yachura omukampuni yindi korfa ekoro mwenda eguteo ngiri nagwo mukituru aha wo kuba new vision orajije umusinzi kandi mweno bota kunywa marwa orajije lecture wanje ni new vision umusomesa wanje ni new vision degree yanje ni new vision master degree yanje ni new vision ati bweno digambe uti mwe new vision yakura ekinetiramu nagambira amazima abokuba waza kungambira omagarage ngo omuntu wakora ku new vision nkureba ngo omuntu orikwenda kunsara mabere omagaraga ngitindiye bo musi umuntu kugamba ku new vision naye akutahiriza umuntu winta kuza kwebo mu company za new vision okwate Robert Kabusenga kahumura nibwo akundi bati I'm not forget that man mazima abokuba bakaba bakozere enama yo kumbinga atasomere tayineki akabagambira mu board yabagira ati nyenda mu ngambire izoba ni rimwe wasari yahandikire story company ya Ruzinga Center ezo compensating ati mureke amwayanga ambesengirize muto mu staff mwayanga mureka aguma owa kabiri ni Hannington Muruta nagambira amagaraganje abantu abagarwanira n'abantu aba owo kubanzanya John byabagambi wa kabiri ni Hannington Muruta na Abdulkarim Sengendo ebambi Sengendo akaba nantuza munonga nankuma na nyeta nanganiza nampabura and Sengendo namanye cyama cyanje icyuburiro wabanye wenda kunyita kunkawe n'umwana atakugamba kunka is the best friend bambi okay kangambire ko muzuni abana batatu bakutina basije bakuru izo hananka hari umusija mugiga ati nkwasa kumugamba tubetu yamukoro yayoreka bakazi be yayoreka mu mwana that's youngest yo kwaso no mwiji kuwe ngudaze mukazi wanje nawe yayimuka yasemererwa ati what aboko wasa ombwire bwinyine tinyine bwire bukorera abana banje ni ndero bwire bwinyine no babizuku okay nibo nkunda nchete kwasa kungambira na tinkubasa nobwire enyira abantu binatambiro warode mani nakaba nakunda munongo busibwa university ba mutoma hurire kunkakazayo nambya nti yes tinizo mbya mahuri akubaka namanyangu nyo mahuri nizaganira niwe ngamunywandi wanje nonkiza sente nonkiza buri kimu kunkiki kireke yerindo bwana buto ekyo kireke hatu inabana abakuzire bari aha nokora nabo abibarekirabo hati ukuza kutuma huri akakurani hati n'umuzuru akombekane kanisa bambi akombekane kanisa okay that's ni kafumuche yokunda munonga ekutahane okugarra mwamani ninga ka quotation yora shomere somewhere eyorukurane kwiga nyowe kinagambire nkafaye munonga kusoma butabo nkabukunda munonga hariho akatabo kakahandika Shakespeare muri mwe bigambo bisatu ekyo kubanza think twice before what you act eya kabiri munywani wawe togwa ari kubura ebyo kurya togwa ni munywani wawe ari kuberera ombwire bwikizibu okay ate
mu Ruganda tulina olugero nti awatali nnyoko bavuma olya iwe kaba kuzume ku nkolye iyo gumize munorya awatali bajuma iwe bese tewali mulamu atalyogerwako tiine muntu weena atali kugambawo mukama bw'alinzijukira alimpa kikwangambire nyowe amagara gange ninkunda Museveni ng'omuntu toka hizo tamuganda nimukunda ng'omuntu because kinkumukundira n'ekintu kimu liyagambire somehow ebimuremere ni corruption and others but to change Uganda kuhindura ihangiri kubanga nalyo nilibasa kuba line bintu biba kwihaba bitwara heru babitwara mahagagi agomurirana is fantastic abo kuba wariba ngo Uganda komo zinto kubi mbona wasa kuza Kenya ngo nozagura mufariso gende na gutwara Uganda oze gura plastic ejune yuni twaza gamba nze president kinkumukundira n'ekintu ekingwa kahiriza abandi freedom okuya ngo tugikozise kubi niyo president akakwata garuiga nambo arumperize ngayo muntu ni natuhero mumu abamahuri banje bize mbahereze cyabi konkaije pasuru takakwata ngano rigana kumpereza but I love that man wenshonga yogwire hona nabwo tutwahendera mbwenu esabiter kwijarhanga kunzire ntujagaruka ahenyini aha Lord's Gardens rukushangwa ha bypass muri Mbarra bino buhereza burungi munonga obuhereza bwebyo kurya byo buraro bukoraho parties whatever esabiter kwija aitwa komana hotoratandise